Pozdrav ekipa, evo me u Beogradu, u Srbiji, držim trening iz coaching vještina i to me podsjetilo koliko je aktivno slušanje bitno u kvartalnim razgovorima koje radite sa svojim ljudima. Aktivno slušanje podrazumijeva 3 stvari. Prvo je prisutnost. To bi značilo ono da sam zaista prisutan sa drugom osobom, da maknem svoje misli iz prostora, da se usmjerim na tuđu priču, da omogućim da nema nikakvih distraktora oko mene, ugasim mobitel, ugasim kompjuter i nađem mirno mjesto. Osim prisutnosti, tu je i promatranje. Da promatram ne samo ono što mi osoba govori, nego i neverbalne signale i emocije. Ti neverbalni signali, mimika lica, pokreti i emocionalna ekspresija će mi reći zaista gdje je osoba sa vlastitom motivacijom i gdje je negdje sa predanosti za ciljevima o kojima sad vi sa tom osobom razgovarate. I na kraju, znači prisutnost, promatranje i treća stvar su dobra kvalitetna pitanja. Ta dobra kvalitetna pitanja su najčešće otvorena pitanja koja su kako, što, kada, gdje. I druga stvar da su kratka i jasna. I treća stvar je da su izazovna, da ima u njima challenge-a i da negdje postoji energija u tim pitanjima, posebno kad govorimo, sad o ciljevima koje negdje razgovarate sa osobom. Eto, to će vas staviti u poziciju da ste više coach i onda ćete vidjeti koja je razlika u tim razgovorima kada ih na taj način budete radili. Dakle, boom your company i uživajte u biznisu.